College bun vibro sai sin pat la yo biang sakawai ka notice na po mekla police website te kane gade nam ta kitu kiba sha with help te habe de begitu kiba lai app shi app ya kata ka waiting list ru lane kata ka second list third list ter te gitaru ken hab app hadu upload kini te hande kan kilabu por hadu live way match mut ba salai foi match shaneng hi nada kensa penmi ndala upload ikine baro te kat kum kene notice la dep tho ba kat kum ko notice ba plat shwa pa ban ko pa plat result te ki don ki ba shout hell habaro pratli ki tu ki post ki jong jong te kan ne notice ki ongna the candidate whose result are with hell earlier are hereby directed to visit the office te ka to por la don ba visit te ngam tibre ki la dap na mi kata ka medical test ka baro mar ba ki la khot biang la lej biang te ki ongen sa kontak nam ta ban le ka medical nam ta ke bro te ngatrai ki to hi ki la tip la da kem pat le te ki habalej mi siapo central recruitment board mekla police at Mauro or contact the helpline number kini ki la dap ai helwan number artali during office hour for clarification on or before the 31st March 2026 positively shua bakin penmi iki ba sha reject shua ba pin tip ba fisha reject tela da pimpat bio jing tip gitu ki candidate ki ba shawit hell te dala pila deblo na dong te sa shu kontak lane letmi la da pidan hajan letmi ban yo jing shai have de kata te hanang those candidate who have medical condition specified as general ground for rejection so as to impede efficient discharge of training duties as laid down in CRBA rule are not eligible for appointment and their candidature have been rejected on such ground. Tengah try itu kita bahasa reject relatif hi ladap thoi ha ka medical bakili le medical te da reject mula reject lada kidon legu gi jingtho shu kidon junna khne so ba dangla ban accept tera don ki ba kimla shu tengmut ba tho ba direct rejected lampat tho rek mut ba nala wek te phya ban lada pimpat lejmi phya ban lejmi man penti kenamo ka last date kan day on or before 31st March positively that la dep ya kan ya bade kinsa marba khap up shoik ne mar kinang bun ki ba don haka list jong ka hel then la dep lo dikine bade kinsa pan kre se kata ka ki list second list third list ter ka ba kila ban pen mi te kanotrik ba kin ben mi ya kata tibre ande we have April ter shaneng mar kinang yai hadu mentaru kama the verification of candidate is a continuous process. Kinang yai verify candidate baro te la lap igino ba bambiang hadu ba dak hakapor ba kinang training ru insya reject bai. Te yai up bat kitu ki ba shabet hel ru salejmi nam ta ka jing shai. Tangine hi kulish bun.